Maabitha a ugitiri kuma icigo cia Nyandarua na Laikipia ni magite na ihinda ria mwanya ria kunyitanira na Akristo a kanitha wa Gatoliki wa Nyahururu igongona-ini ria kumaririkana o hamwe na family ciao. Igongona riri riria rikurehete hamwe maabitha a ruhonge rwa wathani, ruhonge rwa njera, maabitha a kurangira mititu na a kurangira nyamu cia githaka rigutongoretio ni fatiri wa kanitha uyu Carlos Njoroge, kuria ahinyiririe a Kenya gutega maabitha aya mahoya-ini kuona ati ni marutaga wira muritu wa gutungatira muingi o hamwe na bũrũri. Kama askari ambao ni wa Kristo, lazima tuje pamoja, tujiunge pamoja, tuwe na jumuiya, tuwe tunasali pamoja, tuwe tunasoma neno la Mungu pamoja, tuwe tunaenda hii safari ya imani pamoja. Ile kitu iko ya maana ni kuwa baada ya kushika watu kule nje, sasa tumekuja hata sisi kushikwa roho hako kama vile Padre amehubiri. Kwa hivyo hata sisi wote tumetekwa mateka, tuko ndani hapa. Yesu ameshinda, Yesu ameshinda. Kama nguvu yao ni Roho Mtakatifu plus those other weapons, hawataweza. Akiaria ithenya-ini riao, murugamiriri wa njira ya Nyahururu Eliud Opilo ni athingatite muingi kuyukia ohwo aria marekererio kuma njera na njira ya kumamukira na kumonia wendo, akiuga ni monanitie ugaruruku. Ningependa kuwahimiza tafadhali, tukiwaacha wale mandugu na madada zetu pale prisons, let us accept them back in the society. Tumewarekebisha, wamekuwa watu wazuri, tuwapende, tuwakaribishe. Nigongona ria rikugacirithitio ni maabitha a ugitiri kuma Nyandarua na Laikipia, makiria tukimarika ni undu wa wira wa makoragwo makiruta magitungatira muingi na bũrũri, na oho tukirikana family ciao. Handu-ini ha Inooro TV kuma kanitha wa Catholic wa Nyahururu, njitagwo Peter Mwangi.